म्याच चाहिँ साउन्डे भर्सेस ढुङ्गे खर्काको हुँदैछ है। अबको गेम चाहिँ सुरु भयो है। साउन्डे भर्सेस ढुङ्गे खर्का, स्याङ्जा भर्सेस पर्वतको गेम हुँदैछ है अहिले चाहिँ। ए कोडमा स्याङ्जा भने बी कोडमा पर्वत। हल्का त के हातले कामै गरेछ नि। साउन्डेबाट नि मिठो सट फेरि साउन्डेबाट मिठो सटमा जसको फाइदा साउन्डेलाई। अहिले बल चाहिँ इस क्लब का अध्यक्ष जनक कुमार भूषाल, अजित थापा, दर्लाङ मगर, निर्मल थापा, चिरबन्ना चिरवेश सचिवालयमा उपस्थित भइदिनु होला। अहिले भने नम्बर सञ्जय साउन्डेलाई नम्बर आएको छ 3-2। सञ्जय साउन्डेका खेलाडीबाट बल बसाइयो जसको फाइदा भयो ढुङ्गे खर्कालाई नम्बर आएको छ 3 बराबर। कम्पाउन्ड भित्र रहेका बालबच्चाहरूलाई कृपया बाहिर लगेर आफ्नो साथमा नियन्त्रण गरिदिनु होला। साउन्डेलाई नम्बर आएको छ 4-3। जसको फाइदा ढुङ्गे खर्कालाई नम्बर आएको छ 4 बराबर। जसको फाइदा साउन्डेलाई नम्बर आएको छ 5-4। खेल्ने गइरहेको मञ्च भइरहेको छ। साउन्डे नम्बर आएको छ 6-4। साउन्डेलाई नम्बर आएको छ 7-4।
Lagu semaiपछि पहिले बङ्गसरले आफ्नो खातामा नम्बर जोड्न सफल नम्बर आएको छ 5-8 Spike bola terus kepada Bunga nomor 14 seri 11 nomor 11
जसको फाइदा सेन्जा साउन्डीलाई नम्बर रहेको छ 17-9। स्पाइक प्रयोग गए आफ्नो खातामा नम्बर जुन कपाल पनि धन्यवाद नम्बर रहेको छ 10-17। स्पाइक बलर जसको फाइदा पनि धन्यवादलाई नम्बर रहेको छ 11-17। पहिलो सेट चाहिँ साउन्डले जित्न सफल भएको छ है। ल अब चाहिँ सेकेन्ड राउन्ड सुरु भयो ढुङ्गेहरुका भर्सेस साउन्डी। मिठो ब्लक मिठो सट्टा जसको फाइदा साउन्डीले
Senza Soundin nomor 30. Itu seberapa dunia itu pada? Ini pada nomor proyek dunia berapa lain nomor saya pun. Ada pada nomor proyek dunia berapa lain nomor saya bisa. Ada pada nomor Senjata Sulit proyek dunia berapa lain nomor saya Terus berada apakah dengan nomor sebelah Senja Soundin nomor saya rasa. Sebagai sebagai sen poin dunia berkalan nomor 4. Nomor proyek dunia berkalan nomor 6. Otherwise, Pachimokal Manigaon Prachar versus Mudevara Sampura खिलाड़ी को तब समर पस्तिनारा Prachar versus Mudevara खेलने का निर्माण सब बनेगा क्या Oliverin Puna pertandingan nomor 10 proyek dunia berkalan nomor 10. Terus baik Pragaya mengatakan nomor sebelah Senja Soundin nomor 11. Payune versus apa खेल बने को payune versus Fuad Prachar बनेगा dua tiga खिलाड़ी रे tempera nomor 3 हम सबका समय का भाग कौन बच्चा हम लोगों को सकीने लगाते payune versus Fuad Prachar को संचालन करेंगे Ada pada nomor proyek dunia berkalan nomor 14. Terus baik Pragaya mengatakan nomor sebelah Senja Soundin nomor 14. Terus baik Pragaya mengatakan nomor sebelah proyek dunia berkalan nomor 14. Surabaya terus खेल बने को payune versus Fuad Prachar Mudevara dua tiga खिलाड़ी रे tempera nomor 3. Puna pertandingan nomor 11
पहिलो ढुकेघरका नम्बर 1 छ 17 वर्ष। Next operasi pada kata-kata macam sebuah sehingga sound number 1 17. सफल भएको छ।